ang'wen matinda boro. Kitabu cha Mwanzo 4 aya ndogo 8 Wachania linasema, kendo Kain nowuoyo kod Habil omin mare, tena Kain alinena na nduguye Habil, to nobet tena ilikuwa kane gin e puodho kama walipokuwa shambani. Kain nomwomore kuom Habil owadgi. Kain aliingia kwake nduguye Habil monege mpaka kamua. Mi Jehova nowacho ni Kain niya, mpaka Jehova akamwambia Kain ya kwamba, ere Habil owadu, wapi ndugu yako Habil? kendo nowacho, Tena alijibu, an akia, mimi sijui. an jarit owadwa koso? Mimi ni mlinzi wake au? Kendo nowacho, Tena akasema, isetimo ang'o? umeshatenda nini? Dwond rembo owadu ywakna a e lo. Sauti ya ndugu yako yanililia kutoka kwenye udongo. Luka 10:9 matindo 34. Luka 19 aya ndogo 34 Wachonia inasema, negi duoko ni, walijibu ya kwamba, ruoth dware. mfalme anamhitaji. Kane gikele iri Yesu, Ndiposa wakamleta kwake Yesu. kendo ka gisebolo lepgi kuom nyathi, Tena baada ya kuvua mavazi kwa mtoto wa punda, negi keto Yesu oidho. wakaweka Yesu na kulipanda. To kano osedhiyo, Baada ya kishaenda, negi pedho lepgi e yo, walitandika mavazi yao kwenye njia. ka koro no osudo machiegni gi yo mar lor e got Zaituni. Alipokuwa akisonga karibu na njia ya kushuka kwenye mlima Zaituni, Oganda duto mane jopuonjre nochako bedo mamor, umati wote wa wanafunzi wakaanza kuwa na furaha, kendo pako Nyasaye gi duol maduong', tena wanasifu Mungu kwa sauti ya juu kuom tije madongo duto ma giseneno. kwa matendo makuu ambayo washatizama. Ting'ane badi malo kama. Nyosha mkono juu hivi. Chunya ogoyo ne Nyasachi seche erokamano, Nafsi yangu namrejeshea Mungu wa miungu shukrani, mokelo wengena mondo bed piny, ambaye ameleta wenzetu ili waketi chini, kendo kelo nyiminena mondo bed piny, tena ameleta dada zangu ili waketi chini, kendo kelo owetena machielo bendo bed piny. tena ndugu zangu wengine pia ameleta waketi chini. Budho ni ibudho ng'at achiel kende. Hii sherehe ni sherehe ya mtu mmoja peke yake. Wendo modhiano mawabiro budho. Ni mgeni mtarajiwa ambaye tumekuja kumkakitisha. To wach momiyo wan ka kwawe utewa, Na jambo limefanya tuko hapa tukiacha nyumba zetu, en ni mondo waketh nying ng'at achiel to wager nying ng'at achiel. ili tuharibu jina la mtu mmoja bali tujenge jina la mtu mwingine. Giricho kod rach ma ng'at machielo nonego kod ber ma ng'ama wadwa ting'o nyinge malo nigo. Dhambi na mabaya mtu mwingine ako nayo, na wema na uzuri ambayo tunataka kusifu jina lake. Jal modwa ketho nyinge ni nochako bedo ng'at marach achakruok chwech piny. Yule tunataka kuharibu jina lake alianza kuwa mtu mbaya kuanzia mwanzo wa ulimwengu. To jal modwa ting'o nyinge malo ni, Na jina yule tunataka kuinua jina lake, nobedo ng'at maber achakruok chwech piny. alikuwa mtu mwema kuanzia mwanzo wa ulimwengu. Hallelujah. Haleluya. Emomiyo kawuono kod otieno, Ndiposa leo na usiku chunya dwa na wuo mos kabisa mondo wach odonjne ng'ato mondo winj gimomiyo onyalo lamo Nyasaye. moyo wangu unataka ninene pole pole na mtu ili apate sababu ya kuomba Mungu. Kendo akwayo Roho Maler mondo dhi koda mos kabisa makata ng'at man oko biro winjo gimomiyo waketho nying jalni e pinje. Na si Roho Mtakatifu nipeleke pole pole mpaka aliye kule nje asikie mbona tunaharibu jina ya huyu mtu. Pod wabiro medo ketho nyinge e juma ni duto nyaka chieng' Yesu duogi. Tutazidi kuharibu jina lake kwa hili juma mpaka siku Yesu atakaporudi. To wabiro ting'o nying jal ma jonabi wuoyo kuome achakruok chwech piny nyaka Yesu be duogi. Na tutainua jina ya yule mtu tangu wanabii waanze kutaja
jina lake mpaka Yesu atakaporudi. Emomiyo tieno ni chik itimo ni winj weche ariyo go dichiel. Ndiposa usiku wa huu tega sikio lako usikie maneno mawili pamoja. Mondo winj gimomiyo waketho nying jalni kendo wating'o nying jal machielo ni malo. Na upate sababu Bwana tuwajaribu jina mwingine na kuinua jina la huyu juu. Ondiki Muma masomo mar chakruok. Limeandikwa kwenye agano ambayo nimesoma la mwanzo. Ni Kain nowuoyo kod owadgi mondo gidhi mabor e puodho. Kwamba Kain alimnenesha nduguye ili waende mbali kidogo kwenye shamba. To kane gisechopo e puodho kanyo, walipofika pale kwenye shamba, jal maketho nyinge sani madwa ketho nyinge ni, yule ambaye anaharibu jina lake sasa hivi nataka kumharibu jina, nodonjo chuny Kain. Alikaribishwa moyoni wa Kain. Koneno gima Habil mowadgi otimo, akitazama kile nduguye Habil ametenda. Nikech jalni en jasik gik maber, sababu huyu ni mwadui wa vitu vizuri. Kendo onge ber moro amora ma en odwaro mondo obed kuom ng'ato. Tena hakuna wema ambaye anahitaji akuwe kwa binadamu. Koro ka Nyasaye ne dwaro chiwo nyim ji ariyogi, sasa wakati Mungu alitaka matoleo mbele ya watu wawili, to Habil nobedo ng'at man kod chuny Nyasaye madwaro gik mabeyo, na Habil alikuwa na mtu aliyekuwa na utu wa Mungu kuhitaji mambo mazuri. To Kain nobedo jal man kod chuny jal madwa ketho nyinge miluongo ni Satan. Na Kain alikuwa na utu yule ambaye anataka kumharibu jina ambaye aitwaye Shetani. Mubawacho ni kanene Habil osedhi nyim Nyasaye kod chiwo mamoro Nyasaye. Habari nasema wakati Habil alienda mbele ya Mungu na toleo yamfurahisha Mungu. Kaka Nyasachwa ohero gik mabeyo, jinsi Mungu wetu apenda mazuri. To Nyasaye nomor kod chiwo mar Habil moloyo chiwo mar Kain. Na Mungu alifurahishwa na matoleo ya Habil kuliko matoleo ya Kain. Eyono, kwa hilo njia, Jabiriamo madwa ketho nyinge ni nodonjo i Kain. Mdanganyifu anataka kumharibu jina aliingia kwa moyo wa Kain. To nyiso Kain ni jal ni okonego bedie. Akaambia Kain, huyu mtu hapaswi kukua. En gima kore timne, kile ambacho unafaa kumtendea, kikidau neno wadu udhodho kode tuna chiel. Usijali ni ndugu ambaye mmoja nayo titi moja. Kendo kikidau gik mabeyo duto mosetimo. Msijali mazuri yote ambayo ametenda. Kawe tuwonde mondo udhi kamoro, mchukue na mdanganyi muende sehemu fulani. To kichopo kuro, na ukifika kule, timwamri kuome mondo inege, kwanza uingie kwake na umue. Muma nowacho ni kane gichopo e puodho, Agari nasema walipofika shambani, Kain nomwomre kuom owadgi miluongo ni Habil. Kain aliingia kwa nduguye aitwaye Habil, kotiyo e chunye kod jal marach momiyo ojo yaloni, akifanya kazi kwa moyo wake na yule mtu mbaya ambaye anafanya wahubiri wanahubiri. Aito nonego owadgi, baadaye akamuua mwenzake. To kosenego owadgi, baada ya kuua nduguye, to Muma Maler wacho niya, Agano Takatifu inaeleza, eka Nyasaye kanie polo, ndiposa Mungu akiwa juu mbinguni, to neno gima timono, akatizama kila mbali aliona. To Nyasaye nolor piny mondo wuo kode, na Mungu alishuka chini ili amuongeleshe. To Nyasaye penje niya, Mungu akamuuliza kwamba, Kain, ero wadu ma Habil, wapi ndugu yako Habil? To jal ma Jabiriamo mwadwa ketho nyinge ni, na yule mdanganyifu anataka kuharibu jina lake, nodonje iye mondo wuo kod Nyasaye kambasne. Aliingia kwa moyo wake ili anene na Mungu kama rika yake. Kendo ne ok oneno ni ma ige chwech. Tena hakujali huyu ni muumbaji. Ndiko